na katam laga butu nan dima wure aka manin suranda mosir aka mana kadonya kinan dura kiram magan se ndanan nasa amo panan terti wo kem bakati bani kyo kuna na hankita anga ta ko seren kam mabani yo kuma na sahana kine kem bakati yo kuma na sahana buange maka ko sube hayke antubina atubuni angay nigamna wa anna ya hayam hulan nam manse ko kundi menu ewa aw wasne menga anna gamde aywa anna ka fari gesumunde nyada angar himbe manse anna ka fari gesumunde nyada parce que kum paken ngad alla ndara ke wara taga men nyana nimisadi angar himbe manse anad alla ya hulani maga nda amanse to kimo hobakai bay hasan o ke konni tik manse nen ka fara anna ka fari gesumunde nya sereda angar serebe manse hadi ginde honu ga dikenta surno timma ngara kana kamanda tinda manse ora ke masala ko nan dangi o di hinu wari ngoni manse hinde jinu muntakinni ora kun ko nan dangi bismillah wattaqullaha kanu allai manse den to kenni agam tubi ana to allah taala tuwai aw tuwri ga nyengeni aw hinna nan nyeni ya ayyuhan nas hadiya siru jama inna ana do kutunganga o kudan kuntaga aywa yugubane aw yagarbane urata kinyi yugubane yagarbane o ayanu benu gadangi ala hidan tan ma ko ni gedi kebra ala amte mani tubu atom ma ngi meya aywa anna gamna ala kempolo ko ni atom ma gi burengi kitimeya ala ken koni umma me hesese ala ken koni umma nami ma gunya ala ken koni umma me ma se ala suni mati mani tubu o di junum goru ngene guya an tubina bismillah aj'alnakum ad oda ga tagayubani aru ya garbani asubu hin nga odan kunya shu'uban awabbo rakuya adu qabila nunga ta'arafu oda kenya man sabuda ko sabura agana me durantu ando ke bore baka ko bani kesime bani ndo kini qabila bani oda nya kenya sabura o ma kenya ta kan ngaso me wal man dam be ngurgin tenni wal man la kembe aha ke aya yanka ndaga mun maka wasakota aha Allah faringa tiblalin setu alkaba nan ma'a an sallan kire o tabu yino gun usaidi ata alhamdulillah nge hawa kara amalle kiwari har suti muhammadu masrata na kitana wasutun da alkaba munan kamma maganta ki qare binne sahalu re khaneto Allah ko ngana himbe la muraw kinyana ke bale yire ngora ke me hobine da isorna tanya bus bena tri ati njoko ndaho ko ni nganda ko muhammadu kama ngako nada ako da gun baka ko suye o tigira Allah tiga i hawa ga malingi wari bare in pa wa karana yin lengi maki akalen zuro mo wasri muhammadu mahotana kita na waraki ke kare binne halle Allah ga nahimbe la murawo kinyana abu sufyan gendi genda hokoni akama na magara kara akanya ke mo wadi muhammadu kamanda kara de ari khiri ikutandi aya ke yanga bay kunna kini maniya kini hatem binne nyei alkaban qora kira antasri kinyana pasai yiren darara digami ke wurin kini to aya ke yanga nan di waso indanya ati dambenga na buren gabin ni he
nan ne usrenga antanya na ti honta maga adam bentu inde ni kembe adam bentu inde hinna mina allan kanni osubu ma bani ado hawa bani anda wali harsa honu to na ko ni besu to khiyaratu honu ga na ko ni besu ti mor aywa osubu ma bani ado hawa bani manna kinyana allan kanni aya bani lo yang kana hi gabedi ya gare yugo khayino aywa anna gamdi aywa aru yugo nyugo aw ya gare yugo to ni abu hindi aw allah fa sallallahu qabla yugo no ti bani bayaba ala kunya mari tina iri nyaare nyugo kini ay jalla fare ona ore mumkini o ko mo horonton kay okay aya kala ken gajabi komenga hore bane yagum bangi komenga hore bane aro serebe wuce aga manya komen aswamba Allah shariyandi komenga hore bane aro serebe wuce aga manya komen aswamba aga horo Allah horo ndi mogondi de aga horo Allah horo ndi mogondi umaro tuwawu li tona ko mum poro ontaro kenga de parce que horo nde jako yande ntari yagari ngalle jako yande ntari yagarin kinne jako yande ntadi o aya kida kin jabi aywa yotna wono qais ibn sabit tawra nga yugo ni wori kanne to jamandi qais sutte honnede ari halle hayna yugo bay ati hulani awre men kana tingen sutte ara kriti ma to ni quoi ama hawa to onko hulani re men kana tingen sutte yani annegay quoi ngiro kena men tawra nga kini men lo on tawo ngi kam masa ko kena tingen sutte Allah farin di halle ati kona ke diga no ko sisa sabitu ati Allah farin gana to Allah farin di sabitu ati nam ati jaman pai ara jaman pai Allah farin ta da anda mani wari ati Allah fare honu kullenni honu binnenni honu dumbenni ati anti kunu ngati yaho ati bas nda ati sabitu angar kulle do hobbine do hodumbe be wari anke nta sa ho hoy mati ango kanna Allah dina himbe ko so anu kini oya jukku odo me na gan jukku odo osir qurun na gan jukku aw kinya ko jamandi daiman hono kun i maga sere sunti baka i maga im pasu be suya inda taun no kubi o taun na yirege i durugum bamba serendan taun durugen kama inda sutene serera inda baki tawranga la anko ayanu kurina ku o karangu kunyi no kunu wadi aworni kali karalla wajundira alla batira sallira ho gani alla bid no kuyi on ka huma me ona me tongundi on ka huma me ona me tongundi amana sabdan rasul anga ma magayanka alla jomme na gani amma magayanka na minna okay ura kemi anga ne da warajin qur'an alla ti osubul gubani aru ya garbane di aha keni ke qablai keni ke dambe alla la kenya ona metu wala metu ona me hinna anga da tu ndo kesul islami keni duran pinne ja osu kisimi keni duran pinne wal manda tu osu islami keni duran pinne e ja janga osu baka bambane yo osu debunyeri nginya yo osu na banaba maranya yo ja osu no kulukoro nginya yo ja osu no malinya yo osu ni hatan binira sirenya yo hindi ke sawura nani ago metun dadai ago me hinna na dadai ago me makarni dadai Allah ma kenya ona ko ina dingam pasuke ay hasan tawn ko worun to Allah kanni bismillah inna akramakum atiahu daringa Allah taala magandi kinin agahu Allah kanna ngadi mbigo kanna Allah dinan tanga ana lemini
Allah wa munda dinan tanga anya yagare Allah wa munda dinan tanga anya komi Allah wa munda dinan tanga himbe o kan Allah dina ga angatu ani me watu annan dutukuna ura Allah tida ikanna nan daro bunan sauke kama Allah kannana an kaba daro ne Allah yimetti ida komi be daro an ana kello ke sabuna Allah ti ige walnun konnana ni gajalle manga parce que iyani Allah kannana Allah yimetti idalendi ida komi be daro an ken komone be ganda ken kamane lo na ken koni anni Allah gajalle manye de yur Allah kanni kiyeni kome sambatinga aynan slahandanga bismillah inna Allah ta'ala kari alimun tuwana nyani taga hinunga yinga na nyani taga sondomunga qalat al-a'rab atibadiyan gonyugoti ayanga kodi bani asadi tawraqin wani yo madina tate ayanya ka kunyedi Allah sallallahu alaihi wasallam igari Allah farenga alani kawan sinenye ila salama bangandi jamu nyanu he gundondi ila madina kilun summerendi nya sabu ina honun jonkon kotondi awa sogobanga iwara Allah farenga nelenga iwara nella arabunul langa tiduya irinyo mun qorondi odo lemulli odo korelli odo diba kulli aw okuma ngajade koy hulaniran ko ngaranga jam mobe yani kini warati diga meni koy to duyi oro nyugo bu horondi oro le mun do yagaruli yo ke konni wa mun na Allah farina awaratiya aywa annga ni wo kundi gandam bu konni nka iwa mun da khari Allah farina hokini ya parce que lemu no ma kore ni ma bu aya ke yanka kimi musri khore no khunziya hoda allara hori no gonda hori jubanda hodi gana kana ko yanga ngere kutulli mo gonda banda an gari ide ko alli Allah sawra mana do kutunna bismillah atim badiyan gondi amanna o kutongon ni to sondomunga ya rasulullah mote dangani awa manya mu'mina ngahinane ngasaqulu qati waslamahu wa islamahu no mu'minahu fara ko yido menaka tannu ngahanya ko islamahu angara kelli bane kedi lakke munyanda kita anyi wa mo anganda kata ho gabinyana ananya mu'mina angana kata ho gabinyana annasige kata ihsanum maqamanga ibrahima kim maqama sa ibrahima ko tenso kendi digana ngas islam ba gondo mu'mina on dabane kati onya islaminga la kamata onya mu'mina angum bay bana ki golle be nya gimbi mu'mina golle na Allah fatina ngarati urondo kiyena ndiga nyaga e wana honu na dibe merendi na honu la ten qotondi kembi mu'mina golle mu'mina qur'an dina mu'mina niundina mu'mina magayan kana Allah farenga na himbe nya mobe kenna kallenga ay me maga daiman ikonton dengu Allah faren pakani kene mu'mina ange anda kemina kin sunna bismillah ولما يدخل الإيمان عتيتم الإيمان أنك أمرو أصل من هنا نجمو من أصل من مكين كتا هنا لكنه يتوقع منكم وأوكم من أدوغني بس أسرع يا سلام من أباني كتير سورة كم من دعنا كان أراونيانا أكون من هنا أنا أمتي ولا يدخل الإيمان أتامن هنا بسم الله وإن تطيعوا الله إلا غنى الله يا غنى الله بتو أدي فاري كبرنا شيئا الله دا غنى غسلهن نسيا إلا قلهم براجم عليه الله تعالى غفرانا ينتم دا هنا نيني أو كم قولي كبرنا أتوكل الله فارم بالله أجر كبير كوري تودوي
ken ngane tunguya abraji ngada o mangaja ko hulan no garanya mo be inda gara gajangen to kono Allah faren daron ta onda kanuya sauda kebirenga Allah watu abraji honda bakai anyi min magandu ko na nyanta konni an gamdi nema konni sauda ako wora sinden sauda mo akinya إنما المؤمنون أنما مؤمنات تمنتما كني يمني إذا تمني تألي أدي فارنا كم بالله لم يرتابوا يمسك سكا غدي كم بالله رجهارنا تينا برنا أدي من ينكرنا الله كلني كبرنا كم عنك تسرو كتيجي قال تمنتما كنت آمنا كبرنا كنا تمنكني أما أنكو قد ما كنا هنا دي Gabriel ya Rasulullah ken nanti dangane kem pallew keti an kunna Allah karamun dini aga dinanye wa aga nan dana gamu okuni kiyai Gabriel an kunya na kem konni Allah dawa Allah ta to kelwa wallahu Allah taala ya'lamu ma aw hundum kenga kamundi aw hundum kenga munyandi awase wallahu Allah taala tuwana bi kulli shay'in tuhunni bi suya an kun kallemu ken nondi ko tan wadi yamununa ajalla bare i hay wo waratindini an ken kamma ana islamu tibasa ikunya islamiya ina ka waratin nan kamma tibunya islaminga nani o magaja bo hoggal ko ni islami na gaja mun palliya idiga men suni kay qul amutu dangani la tamannu islamakum kama islamakum maratin dunya ngi kamasa awara Allah taala Allah yang maratin dini anga kamma an hadakum ba Allah kusagaran kun kanda kata limanan gaum gillinga hargina aga manya hina awa killen kamma in kuntum sadiqin ado ka ginda aga ni tumde aga amanna kene Allah be ga suran kun dan nan kunya kinga na to aga yimite kutu ngara himbe nya haran kuma kemmenya a kebirenga aw Allah yang awatini ngera kinya ngara nda kinya ngara an kun mutini mun ta gara kinya Allah farenda islam on ta yani ngera koy ana yana ga yimada kin Allah be ga sura gada Allah yana kumi waratini kumi da Allah waratini Allah suranda angara khair sukuta anga kuna kibe ko yimme tangin yat angin mu'mine tungundai kibe Allah suranda bismillah inna Allah ta'ala awtuni aywa samawati kamunum bomundenga awrunyam bomundenga ada Allah ta'ala to quranda nan ni to nga yamaluna matamaluna igo kengolini awu hungol suratul qaf bismillahirrahmanirrahim qaf an makkah surah yanki makkah surah ngulli bani Allah ala bi muradi bidhalika alladhi kunat qur'ana ya qur'ana bi gani kitab qorenga kulin jabun kan tendi ma amana kuffar makkah bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kunat qur'ana ya makkah kafirinu imatungondi de bal bal awalan ajibu ke surah qaf ke Allah farinya karena lahiya banandi bire nyugonunga miniye banandi bire nyugonunga ado iqtarabat as-sa'at bire nyugonunga aw ke sura karna juman kota nanya juman khutba ngataban ke sura ko ni Allah sallallahu qaf sura nanya juman khutba ngataban bismillah bal awara ati makka kafirun kabako kwani kabako nanti gongondanalli ay wagli kunyimi oy mo srebi to wa mara hawat kin Allah farenga kin wonyana khamo adi ke sa wala makka kafirun di ay wa ke gongonde kin hoya akay hindenni de aken digana liya kona ke kara ara ke to khamo
yalle ku ganda kara o ganya aywa sejuranga kebirenga aranke sagay be agawa konni raj'un ken sagaya Allah to hakarenga قد علمنا ما التي أكو هندو تنقص الأرض مينغرا كن نغسي إياه أو كنتو ودا تغلي لك وعندنا كتاب بدا السهن دي وأكما حفيظ كن هنسو تنغا دي وواتو دي إيغو كيبيو كن أندا نمينغا أندا مونينغا التي وواتو مونينغو همبي باكيا وواتو همبي غنينا مونينغا واسو o ma ko na to konta to de wa kensu halle aga wundinde bala wala kadabu makan ko ngaran ko do de qur'ana to nga birambe to ngariya ati makan ko Allah farendo qur'ana kebarendi fi amrin iwo kebareni ibare be anya min tenni aw me konkono ange nati gidan kata nanti sugana kunta me kitana de anti sugana nagamun anti korotendana anna gamundi anti ya nagamundi aturinte amrul marij har marwa ondi ku ho honta qaidai ku ho saunten tami se baro ngena kensu suga nan do korotendana ahi kunta me kille isaunten tami korotendana ndo gijan katana nagamundi turunten do anna gamundi awa ku ho honta bana أمريش يا كان القرآن معنقطن تكاي إن الله فرم معنقطن تكاي بسم الله أفلم ينظروا تيالي يكون ما هينوا بلا كيف يجرون دين نكري كم بقتي يمي يموتنا كمون باي يكموني كيف إنا تومغمبي وبركمون تجا يلا أني أقول قلنا من هوا أني أقول ناتنغوا ترنتم من السيدي oda aywa zayyana oda duna kam ke suramma ne gamuni tisanuma annakum ko hana wari kiyendi anna kiyengari bogo rakanda awa kam mukeda de wala rada munyen ka yalli ibra be ganati angana karanta wunini imay yum ko lambe na munyen paywa waladinaha kebirenga ogra munye ke bamba jinya kama alqayna rawasi oda giri sabatin ton seri munye gele o senundi munyendi gilli none besu ya bahi ken kama kontengani tafsiratan ade kebe ay gara ko be non ko ngi ida kunya awa kuni ngarindindeya kuni wajundinya likulli amdin ko be sudangani muni kengo sagene kata Allah besu ke walli kammu adunni angon no kusu ango kammu ngure antango nyin kam beso ke walli wa ke qawa kata beso waju ke taganda nan ngana ti o himbe yana anna ma sika kende de kon don dan da ke da warne de samundiranta karanteranta lani ganta himbe ra kellanta la muye ganta himbe ra kellanta ke taganda nan timmantin ni bakkan na gasen su ko ngondenga kenga te yanga da karewa mundini anyimina haisa bismillah abu tumbanyan kanni awajinga baka tabuleni jibi akhiringa bengani ji kamenji akhiringa benede oran na wonu senundi bi tijigeya arhatahum punjenga oragen senundi tay annakhla hogo hatini ahunche mulan senuna kon soke ora tamaron senundi tay tamaro benu gille ngani la talun adi awayingire me wotamaron dangani nadidun ken kitra setun temu me kama an ko sa tamaron ngari awo fugunu bane fuge ngo jogini fuge nguran ko sa lemmi sen gabe ngari jogini angana hay amera batun temu amo kona amera batindi kona lemma ngara ngure kona lemmu ko tok mi bane wurarandi nake nyoriti sikoy nande ake nyoriti nyeruya nake nyoru tamur nato awarni kemo wor digana bismillah rizqan ati koni warjagani awa komundanga ni jingo himbe senondini ken komun warjaganga dabando adamaremme kampiho asu ahyayna bihi ballatan ona debe ngarin de tijigeya kenga niga karate kawenga
الخروج كبرنا بمكان وقبر بكي كذلك كمواني دي hunje kante mbugu mogo kummendi hata hon punche tamaron kote abugu mogo kebda khara kem bayde alla bego kem mbugu ni kinyanti angana karas na nyasse juranga iwa mbugu ni khari kebda khara ke hay agana ke hay aga ketu agan ko ni ke agana tu bismillah الزواج قبلهم adino serun garan gudu makkan kun kane tike digambane ya ati geden dun konunga kun kana garan gudu tike ya وثمود aro samud lan konda salih kutake ya adran konda hud kutake digame ya fir'aun lam musa kutake digame ya lut serun lut kutake digame ya gelle dun konunga ida shuaib kutake wundinne ya ati tubba serun ga ika garan gudu ati kebirenga ku bi hayga kode ke subane bane ida harun su garan kudu basanga na harbane kutabani anda be su kuta isunu allah rakanye yokum khilli lukata loyinga angati bani gara ama ngata subara فحق وعيدي qala gani maniya nge gongonde nya awange gongonde kanne ngara baba ne benya anya to ngide bismillah kibra ngara turnini aga benu gati wundi den tanyana yalli okutungan tampinan kontowa al awwali titagandi hananga la بل الله تعيني ولم يعي بخلقهن أغرى كتغا أما تنبينا كنتو أولا هم هذه وندين نغرندانوما يونيامي سكالي بلي تغندي أجدين كينغني تغندي كرمبانا أنيامي دنگي مغا إسكانتين غادي كبالوك ما تنبي بسم الله ولقد خلقنا الإنسان أباد وقت تغندي آدم رمينا سرننا وقت تنغن وهدو نفسه آدم رمين يمكن غوجه وجنه تكين بويا قواتو وربسو تغا أم بقرين هو غو ينقنادي قواتو عظيم عظيم كي الله توام قرين آدم رمين قوتاسو haram mare me himbe go yankanan no wonde an taunte an saunte an grinte wurondo ki aw buñunu tamido hillo hibaka ana mare an taunte bire nyugo an tayre yimi allah hayra kanda ho go yankanan no woni ke wato sirbane mi woro wata banendi wujun tamido hillo bito hilliga qason qalle sinen qalle ni manmi soron billi qalle ni manmi wuginen sere million sere qalle ni manmi duna di hadmare men miliyari ngabe nyawadi kebira allah ni tuwana man wa indana kitabun hafiz wa su aw fi kitabikum kitabe ni go kuma hunsu tangante ngari hunsu بسم الله ونحن adi oku tunganga ontinda kata adamare menga min habil warini dina sondumin di wutu kacenga okuntinda adamare menga okunta latai sondumin di kacen koni kini tinto e kembay lallati intinta o banen bane sui dina am o banen bane su sondumin di wutu kacenga ya kebrenga seren kanu wallahi de kosure simma de kosure yankandan no gondi de anganda kenga bondi sure be go alla di aw kosure gabe no nyanda khana an alla kamo kata konni an suhu mo kata nyana ira ko mo me hirnira kosure gandan no gondi suronde gandan no gondi bonendo dundura ondo kaba dunga onyan tewo nampaga ansuhu kenta gondi sire nyana bada la ke ko to progotono himbe ga no na to ka konni parce que ti yo kyo yo ke himbe ga wa no na ana kinya wulu alla ga ti wato awre ne ya hosde waran no gondi ya do sire so de menga suro bani kon so su hongor ni suro agol sire nyana la to gondi kan sire konni so de menga bono bani
anyime waliyaz billah ando kusnike ke sonno meni Allah hayni dingiranga itaga honun Allah gara ko tinta antinta de bismillah إذ يتلقى المتلقيان adan ke tinto isa intinta ti to awon wa ma ti jatin wa akwal Allah kon tinta ni atin to mo way manatu adi biren simma yatalaqa almutalaqqiyan adi gemmal lima o malikan billigo me gemmal lima o عن اليمين o de qaidun قعيد tawanu hillini عن اليمين bani mo awa mukallafin وعن taimbanginga الشمال bani ngando gambanginga sire simme ke Allah la joppa hina himbe ga wan an wace ne ke wato malikanun takentu igolle tikinga intintanga dina sonne melu kacenga wa kebirin a hotuna konnan na kare an bogotu de gilanga nanya mukallafin ko ta banga balagaw na nyan turunte he ken ko tanga malikanu hilli wono tabon to hilli bani ngan tayni bani ngan nogen anga makkanuti Allah wan sondo mentu am makkanuti Allah tintanga kebirin kanuti malikanu murim batte gilli ko ta banga balagaw Allah mo nya konni mo be o ko kandiya يحذركم الله نفسه الله واغا كانو ني دويا كو صبرا اغانا كانيا اغانا موت ايكي تو اغون بالله اتينتو ام بالله gilanga nanya balago na kota be kumali kanu hilu dambate bismillah ma min qawlin di amanya gilli digamea awasirin ngaw ken digame serni bakira qenni illa raqibun ma ganda malika tangin danawo ken koni dingiranga aru hadarinte wa kuni malika nu hilu to raqib aru atid himbe wan tayinga abe himbe wan no gandi gilli ko to nganya malika banin to raqib ken wona ken hongoda mbate ndamungu atiduni antanya ni palle ito ngure niki ngoda mbate ngenta mungu bani to kon antanya ni halle kebire nganna kanu kengade nanti malika no hilli woda mbate ito gonya ni kay way golle ni kexane anga ko irawutu ko ngona khalle ni kinga aga no gondi hede anda ko irawutu Allah ta ga wanno woni ke watu wa ko malika no hiyo ati ken tintanga ibra ko min kan wallahi ara golle nyako ara sehenya ko ku sabuda ona tuti seheni golle ni goyi an ganda to ndi seheni golle nga kebire nga golle nga kene an wori kan kenga de e sawrati an ganda diga men sere bane wawto nga zawti sere be ganda is henjate golle nga ken kamanen golle gure mo lokono alrawti akane ma wona ken famu kemba angana to sehenga nako bane awuzni kendi gollen ka tando kitengo himbi nyana ka to da kille makin hen bismillah وجاءت سكرة الموت awatanda ngarin tawunya kemmo di alla watu gilanga mari antindanga kumalikin woda ambate ambre aywa kallen sukaram pay gadi sare بالحق keta kallen to ngunya de asaha agri o ma simma o bakadi keta kallen ko kenya to ngade kallenya ذلك ati kebira ke kallen ki ani honga angen sanin ne ganya tahidu anganya qowene gilli kenga adigo liyo kallen ko ni go bango bangan ko gene bakano anda musunya kembodi keta ko ni ha amin kita o kya tiketa kale bil haqq anda ko ni ko garanta de an ko ne ka ko ay suwa ko tamare bismillah yobe alli kara gullun sahi alla watu akini miri kara wano fi khafin suri la gara ko tam bayga kinye butun fute wunindenya
ذلك adike butu futu kota يوم الوعيد kyani gongonden kota nga kyan to manan koni nanti o ganda kara o wundini onda kara o wundini kibira kya hayke ngasa وجاءت كل نفس ke kota nga nyonki bezu haygari ma sayakon ado malika o dome malika be gaba qirin na litai mana talin na litai aha malika nyonki su nyonki ndi gaba ya malika nya gabe sere su malika ni worintan anan talintali mana mullini sense kini golli nganu ngollu ngonta bana mogobe bismillah ado sheda ngorni kapanga an kitunda antanu ke gappe be ga koni kamundo munye be kutenga nyidi ado shahidun kahana wono kenni koy allah yemen shahidun am pay ando allah bismillah ke kotanga inati kahirinda an kenya dunadi am mungundenni aywa kaydi am pay liga kitebedi ngatu dunadi keman no gondide فكشفنا عنك غطاءك kebire o hay gara ko fari ngirndi bakanga anga may himbetu am pay garatu anyi metin tasaka ke minyi me yare kon diga na lihina kona wari hina aywa am pay diga na li anda wari kebira kemma yiga kemma yiga wana nya anyi nga ba sagaya gilanga ma wari allah faringa tibane anati tukunni birenga fa basaruka angallunga aliyoma lengi kodanga akken kude ya nan ya gallu lengi de am anyu mata ma wari ali ko anda wari de anya ganna li de angar himbe kuta ahike bismillah qala qarin adige kodanga malika be ga be sai kim malika wotini hala ma hum bayge himbe ga winkini atilu ahadar ndembay himbe ga wimma akbarende ngara himbe saha da bati dunadi allah hayke alqiya kebirenga wotini malikanda yodini maliki himbe taga malikida alqiya angin nan sirni fi jahannama ni kafiri besu ya ani kingane kannun koto ya isiradi alqiya naam wa khan alqiyan hasan wa kharna kam mogodi bismillah kebirana ken kahiri gani kumandana nyangiya anna buren khairin suko hamandenda ya dante gani ikawa indi tagahonun kamma sikka yimme gani dinanni oda kembe ja'ala ilahan akhara agara kamane tanabatu ma allah ka ballai kebirana ina siri fi al'azab yanganqataini yanqotoqotingani ibida kani awatenga de alla gana komen ko nam mo ko awanga ten ko bo kyodo be subate nga hay gada kahirin kallem mo walla ga ko malika ngana di kebe ga wa ma kyani alla ra wutu gilli nangarin ta kunya kanu de encore suntenni de wudam bate de ay mare me ngana sominanti wodi mbate anga wandu mo turu mo be dunan kamanunga an pinun da an sikati wodi mbati an ga wandu mo tunu mo be an ga loran tunu an ga mburan tunu an ga se mo tunu imari an chomi Allah ko ne kem mo nya kanda an nan kaba kanna Allah ya dina kinga an nan jote kewre dina kinga nan di ko da mbate de Allah to am palle ma wuni ndenga ndanya alli mo on pay malika no ma an shedan pay an ka hitin pay an kite ni no shedan pay ka hitin pay an mi hay kita nan pay aga walli mo kharasir jahannama di manna kita isringal lenyen Allah gara khairi bi nya da manya kumunda ya dan tenyeni askan tanyi dinan di ara hobatu kapallai aga ne amo badu kapallai ga iwa anya dan tabundo an khairi awana khairin tandi ada an sika ke birenga kingando Allah naga andalli gatai anahi ko yang ko men kan wallahi de bismillah qala qarinuhu ya birenga ash-shaytanin wajni shaytanin biga awirakin to kai
ربنا أنا جو كما ما أطغيته نجما فسقني دي كنا كنت أقوى أو كم هو نقول لبرنيانو أنا جرم هرباني باني غنات منتي يجي توم ورني كوني أي نوكو سكاسي أنت كنت أريد وكيل على عندك bolli buri ñanga nu jama nga juru hor bane won am gilo tan takandare gilo ko sadi ko na kentur Allah gi ma fi sakandi de walakin kana nga ayimme yanya aw sammi bi gallatu tum anda kire ari nyimi ma jago yade awtini la huwa atghani Allah ya batili bismillah Allah nati dangani kama gati agaw mi gajana na me ki tingeni ndini nyani mpe ani ahe ay kama ken koni ke lengin tar bana sor abadi ngi Allah kandandi kata ay dunani ti gongonde ngade nda ko dunadi aha nanti keworninya aga nda nya taw sor ke bilenga aga ni dunadi aga ni kandeni ke bilenga ke sabuda anda harbani surno ma yubaddalu alqawlu bada diga mun ta haragani ya Allah nindi de ngati la gara kimbe ndaw surno anda surno de nda ko duna de qur'ana ni kahirinun do shaytanu me choronde la gara harbani surno be sugo himbe di kenni amu surno atinga Allah taala manya ti to nyunde tungai awan ko munna de nanti ma ko nyanni riga ndakenya na de la bo maliyom ati keni kotanga ogu tunga modini jahannaba dangani yalli ampagwa jahannaba wodini kebirenga kotona ranta kapinga khari koy yani mpagu allati iyo jahannaba hakka arken digame beko la gara Allah jahannaba turni ana kam ampagwa awodini kebira kotona ro kapinga khari wa ani min ta tum pagu kebirenga jahannaba hakka ngabende akan gaben uzilfat aljannah ya subhanallah arab kan ni ayo koni mo wata nawa wallahi am pagwa hono na kahimma yani mahabu hina arogana ken kai Allah farin diga min go ken sembendini Allah sallallahu alaihi wasallam jahannam tagilli iwa sirnadi na sirnadi awotini aywa hono na kahimma gawa anta gilli kemmo woni makamare khore kallangun tengara itangutu na waradi kebe awotini awase kuna tan kallanga ko awase kindi aw nyukini meri awase ad arjanna kanta gilli aywa himbe nunga wono kungoruno antahaka alla wottaga honu wodda barni waradi akutelli kinna koyo yimbe yurbantenni arjanna yurbantenni kutana nganaga bo mo onda yimbe mpaka alla konti wahaka magara haga titun ko akuma arjanna ka ari daro yesu adamare mu wandi gabo yesu sonda mu gabo yesu onta haka ana taga honu tana tagana na kungara kutelli awr waya tanadi yimbe ko ninta haka ma alla gari tamu tuna waraka ma kin awdi ti habu tikem pagatin ago haka aw nyuqi ni medi amma aljanna alla taga honu tana tagana na kungara kendi na yana kutinti mandi okay bra kudiga mu no alla fasane alla farni ko sallallahu kebra kesu harsa kinda diga mbani hingirni kesu nya halle alla ga waturni yalla mbagwa awni alla kebira nga kutenga kariwa ayayi ni didi yemundu kebira nga aganda alla wudni ambagu ketawa awni alla kutewi nga kariwa kesu na koy na de jahannaba aw hakade aw haka koy sirin aro jinna ado gidu benu igari batu jamaadu ko kantu benu igari batu aw hakade
ora ko ila Allah ta oti kuma wona wanda koni sunna dun kono etiqadi diga killu hilli wadi to ana qasun diga kille ado kurban diga kille ko qasun Allah sunundi ni bakasu humma o tanta Allah nga Allah imani ta mo onto aha kitenda ay imani kitem mo onto ngadi kitenda janguro ni ngirangi ngo kite be tukenta yodo kenyi ay imani kitem mo onto janguro ni ngirangi ngo simine ho ya allati taga honta koy ike angi nga simme ho ina hengi tam pakare ni kenni taga hoy kenni kundiga be kewre amma hokurumban ti basin dadi arabun kan ni Allah farsin sallallahu alaihi wasallam arabun kan ni ar Allah diga mumkin lo yakati arabun kan ni kebirenga anda ku be no ko ni arabun kan ni ona wure mundu arabun kan ni kebirenga yire diga mu hillan ko al qadamu war rijlu talaha kini riwaya bani tawi talahan saka diga mbani kini tawi tan sakadi kebirenga arabu kanni angana hay konti qadamu do rijlu serunu wani billi jahannaba dun kono Allah yimi witu tibasana arabu kanni angana ti qadamu ado rijlu arabu kanni jama gabe mo qilli kenga jama gabe arabu ngoti jama gabe na ar-rijlu wal ma al-qadam ta ko Allah gatiya jahannama dagili ago jidi yemundunu makamani hore kallamun tenga na jama gabe gabe be agara kun tagati worona di manda kun mutu wati be ni waradi ta ko Allah gara kenya ko ibn mas'ud wadi ga mego konni kenwo ke de mana ati yimbe kompentadi surumuntadi merengumantano wakandengentano manga nyini akamanen togon sahante ngono hulani yallo ke wakandengedi na siti tike surumuya na aroke kompedi na katu tike merengumai asu dabarantemo Allah magana nyima kebire nga ne gamu ni besu kamanduku isu gandaro iro ranga wakati kebe ho honta halle kebire nga aywa malikango bungotini awase togo be ga wo maga lora be ga wo maga be sururo iro ranga keta kebire nga awase kebira ke awake Abdullah bin Mas'ud diga ke ado ira alo ku facari ke anta gilli ago irubay mundunu aw kahuye mundunu ma Allah gara jama qore be tagada kin sundaro wati kebe kembere nga awtiniti loran tarinde khari kumo me kita arabu kan ni ga awa talahando ta aywa aronya naga kinaya nyen aron kam ga no ke muritu ona digene sunanga ti tora wangay na hon togono na hotana ko agotu ni timbeya Allah go kallan ka go be nyana jahannaba kamma ke wonga nyana sabu na jahannaba lo ni na lirindi magata wase bo kebirenga kello kelli ta aro kelli talaha kini jahannaba kuna kannani bi izzatika in kuna tan kallan ka hun awase parce que ngani Allah di kallan ka hunya bamba ka ba andal wanda tangi nga ay mali tangiya awai nga ngirangi ngo tabe tu kembe de himmi ngo di tandai wa ko ndinya sabura ngirangi ngo tabe tu kembe
ash'arun ko nyaw Allah subhanahu wa ta'ala wasirundi baka dura umma wasirundi ni baka hatigan ga umma angana Allah dura woni baki ma ngutunga ngenda futa angana Allah hatigan ga woni anda futa to Allah sirundi na baka hatigan ge he aduro ka he baka iba ngutunga wala ken kille be gono ken ko kille hilliya طريقة السلف وطريقة الخلف بسم الله وأزلفت الجنة aywa ati haygara arjana qatum to dide anda munya malika ni muram batte kalleli angani wurnu kalle be buto fude aywa malika ni liti anga aywa kitabun bay sedanum bay malika ti kyani ngemaga aywa jahannaba awa himinu gorano kun kallen koni aywa ke kota arjana khairatin to dide lil muttaqin kibran ken kinni koni himinu gari du mo ot hilla kapenga غير بعيد haran talatiya iya ga muran tarlatu hada ma ila dikun qadangani kan homma igara himbe nyinan kina gai لكل أواب ana ko dangani ke o saga nyange be su dangani aga tangandi alla gingunga man ken yemmenye akanu arrahmanu ya wahimu kuntendi harabane antarno arrahman qasidi وجاء ahai gari arrahman ya ti sondume be kisintengani agara mbangu to buru be ko ni kada ai akenta kunu asondumen sireni ادخلوها asikan tenta dinandi ina to kun kada ادخلوها an kunna lo arjanna ni سلام ta kisintongani gilli bonen suya ذلك atike kota يوم الخلود kya to ni dumain kota لهم ما kongi dangan arjanna igo ken kanunu arjanna ni wala zina mazid atikahum magan kawo magade ayo himbi munda kembani hede ko kahum magan maga ko yugo ko ma arjanna sinema me wari amma me mu harama do yan kanan no gondi la zina mazid وكم subhanallah kebringa arjanna loy komi an takuna awwaban ila arrahman annahim bi ko ana sarin kanda watte ana mo kanda komi arjanna loy komi an sagene aw an sagene komi taksini and bi nyimme hitoy khifare hitoy oro junubu mo kirana rawini qala budda annani awwab sagi kata allah wa sagi kata allah wa sagi kata allah wa hafiz annan tangandi allah gingunga kingi hana be an salli jumbono wura salli aha salli jumutu janaba nginga yanki wati lowa wati ngaro granan salli de songa son sigiwa asigi awa hontinga an sumunade jakka ngimma wa ga wa bugundi de hijin kinye asiga wanda andi ganade ma doromini ma gara ma hayi ma jene ma kenu ma qori ma jibtindi Allah gingu kuni tanga aga tanna ho nyansi kunyadi atanna ho to na so hayna to no wannan ka haw annan nyanga kanna Allah yi andudi nan kanu Allah ya andudi na kunyati khalas yenga ma ayati du ko entawo yi ma ayati kaba dun ka ko yi ma ayati du muke jamandi amon srenni ngaba ne haminta di ma anya kunu ngadi kallenga ndey kini annan kini Allah bi qalbin salim sondon kisinte agara dukunu benu go sora bane kiri kunna maga nyandi ike buren jikiti serunga ihese imma innami mago imma se la an sundu men sorondi igana sundu men maga wajaa bi qalbin salim arjanna saren bay kamna nundu bismillah وكم Allah di mani ni ora kem balagi makam gongani gilli jamandungon agabeni de
ati halake honugo ashar do baqsan in qotol ligandiya dina makkan gonga ihese hesendi degunni yalli uru dingira nyawa makkan ko qara debum pese hesede na hay yalli awa kitana har mar ma on tare kundi alla ga giri ke debe dun gonun kanne maga ikata wurnu nam progoto alla qara mun do kana ko la antano halaki yemi man hina alla ga gidan kanne ma tankata wurnu tankata progoto no amanya de kebida kenga manya makan ko kenta yana gara de kasage halaki en kane sage de halaki nyime ngana bu anda sage de amanya hina maganda yun sa surumba ne anya kumbane bismillah inna la ikra wajun dinyani awaku komponu awajun den ngosere dangani sondo me ganya ken kamanen dangani mari taron sigindi nanya kamanen shahidun asondo me ngono wakakane wajun den na hanga sondo me nganga nan taron sigindi an killun jondi kani haranga nakira sehne na ngui sehne alla kama sirebe ya sondo sirina darbani soro sunnon sire ngono ganga matringi dawo soro nan taron sigindi nan an sondo men sedeni na mugu an sondo men jondi inni an sondo men sire ngandai amuna hene bismillah laqad khalaqna as-samaa alla jogu tagandi kamununga ado muninga moda ho taga kenga kamundu munin nagandi bito tumi uchemedi ama min lughubin allati amanya gillit tambiya masana kenga ro kumemede allati tirni afa ayina yallo tambi tagandi hananga wa ay gar jabu gini oda kamundu munin taga o ma tambi fasbir نسهم كانن ناتونو قرآن الله كتابني دعانن بيلو مو أو تلانا ستوكي مية كدي بودي سنتا قرآن لا إله إلا الله يهوديا ننتي تغندين جوبي على هذه أهنتي من جمعة سبتين قدرت الله ري أسون الله nan sembe ni tumay mboni Allah ti kuma tambi jangina tume wa yahudiyan madhhabin yani at-tajsim na Allah ti gankaw kiyan sabuda kin ne sere sere akallanga kenni yahudiyan bakar lay yahudiya mal'unun maghdubun alayhim illa gantenni Allah ti bundangi wure bismillah واصبر يا رسول الله كنا صبري مغفان على ما هم كما يقولون يهوديا وكن كن أركنتنا هو غني مسبحون هو غوتني الله نيانا قم تغهون مغو كي آية وكنا سوكه من جدا وصبح يا رسول الله أن الله سنني أنك هو أنك من تيغندنا تقول سبحان الله وبحمده والمسلي تيغندانا غنن أنك من ده قبل طلوع الشمس كين ينجين كاني أرو كين كنين كاني أو كين ينجين كاني الصعوبة ممكن أكنين كاني الصلحة ممكن أرو العصر ورون قدي فسبهم أن الله سنندي تسلنا سوه نوترو ممكن وإدبار السجود أرو سلم باللقهنا سلم باللي أن الله سنتي ناهلا كني ناهلا ميربتون تونغا صليان كاني نغاتو أهل نغاتو نعصران كاني نغاتو هترون كاني هترون بالله هلو كتا تموي سوهم بالله أن يامني هلو كتا تمرو باني تمرو هلو كتا أنا كتا همبي أنا كبيرة قولي كنا الرواتب كبيرة كودا باري هونتي كي آية واقو إنغا سبحان الله كون نبي غونيانا سلم بالله تنجي كيدو سكو أنك أمني أوا سبحان الله تنجكر السكو الحمد لله الله أكبر تنجكر السكو كبرنا نكمل نتمن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير وكبرنا تعود كين السربي عندنا كين أنجل بمو ياهني حرا عندنا هنيم ويوم ميا الله فارنت كلنا ما جعل الله فارد فضل كسلي سل كهلي أن سبحان الله كنا كده باري كن كن مونا كن موتنا ونو
Allah hin konni ni aw subhanallahi konni ya ibra subhanallahi konni ya anna Allah tiga subhananga anna subhanallahi konni ya na Allah tiga aw kiyen kenen tindondi la saram palende lamula ninga anna nya kari wurondi kanananga na Allah tiga na sinundi aywa kibringa an salli halle ga anna Allah tiga na subhanallahi konni ya aya ke kaskinnan wana wakati lo Allah hingonne nga ken goni ayan gabe mo qur'ana Allah toni hingo wakati su atono hingo mo gonsu ara wakati nun ka ko dangani oni hingo ken kadi o hay ayu birama ke najatel lay oti Allah farinda kenya akinyan toda ti sallim palle Allahu akbar ta tanji garo sikko jatembe alhamdulillah tanji karo sikko jatembe Allah akbar tanji karo sikko jatembe tikani tangamido kaboy to na timandi kameya ala ken gonan gahay la ilaha illallah kata algaru jatembe mo ke jade timani hane tawina sawi nan bi munya ha har ginda ndaga bo komi ko jinji mo gomme taw yaade kebirnga junubu hanga bay jaten ni khasiya nyome kem balle junubu ngabe ngani managa mati ona na kami ona kamu hili wal ona tasiko me ke jate gaw na khre denni junubu ya haynga serebe ganda ke zikri riti ke jate ya sallum palle na habe go kenga ken junubu ya haynga komi ganda kinya Allah ina junubu tanga manin to ganda wa kabira man jatem konintemu Allah hin konninga Allah fare ma ari asafullah konnin pake ana ko dangani ago ma salle be ngena ko tasu akonintemu dangani wala jatello Allah hin konninga ken koninta kasenni ken wono nan kaso bismillah واستمع kibiranga angen nan teringani يوم kotanga ينادي kota be المنادي gangunda nango gangundi ni kenni asrafilu abutu ngo man gabe rakin ya bu khatibun bas hen ko nan gembe nan diga men teringade kenni hanga kota yugo worni butu futa nango butun futene min makanin awanyana dingira قريب antindanga de mati kenta yere ngeta ken kannemuko ay tantindanga de ango ndoko kallen ngai anga muko kalla wundi den kallen ngai anga muko wundi ni antindanga de يوم atike ni kodani يسمع daga hon su ka den mo wundi ni ki kallenga bil haqqi bitunga beswam ذلك atike mugi koda يوم الخروج modo bugu ko tan kallenye ki taro kara ko tan kallenga kini bugu ko tan kallenye o makara do me de hokkalle no ken miliyari gaben pakan sininga nga woni ndem godo so woni ndo mi yomul khuruj be so am ko be so baka do me inna ajo ko tonganga o go tigi o ko angari ndini o ya angari ndini anna do laga nongo o patu ko inde kibra israfil ko ni sabu nyei be su kallen ko tandi sabu nyeni be su woni ndem ko ta ga karinda nan do ngarinda na fil haqiqa israfilu he butum be ho he o kana be su kalli o ya be su woni yawma adi keni ko tanye tashaqqaqu al-ardu a ko tan ati munyengo boore ne sir anhum baka taga hon mani iso nyana kini muyimmi angon no kube atageo kombu siga kamao kilenda bara kamao awanne gamu Allah garinya na ho dambe munyengo boore na mbundi angon no kono zalika ati ke wundinde keni ka homandenye gannu ko ma kibla ay sankin denya de awani honu sujuran ko re sujuran woro doru hodiga doru yilingenda honu yiga na quru nyugo nyaade honya doru nyenda ho yiga na quru nyugo nya doru honya doru me hashrun ka homandenye ni
adaqami be su go saqi qabrun dan sengono de ay awani ni sankenya mo siri aka homa ndenge ni de nga atan taqto kuma an taqto kuma nahnu ogutunganga ogwani twananga bima tuhunga kafin ngo kin konni watu go ho konni watu anda wari ikuntina daiman anya halesi duranga anya na kamo anya halna munyon kai anya na kamo ko tana wono kennan ka bakonta sankege adi ka homa ndeyende an kunta ngana hingo yime aka sunno ko kuma ya sawne ko himbe ko no wasutu wama anta ya rasulullah ngemmanya ti aywan naqindana ya makan ko mari ni jako ya rasul islam wonde ay an ken kallin mani fa zakkir man anna yemmi wajo bil qur'an ke ya ken yimbe ga kan wa'id ngalla gongondenga waju ni ngenda bari aha anda kani ko na halle ko na duna ko na lagara ko ken anda serebe mugu serebe ganda kemu na trinkati sondomenga ke birenga alla gana sondomen surni ken kamane ngorono an ka hanu qur'ana ke yayi akinyandi akute mo alla maka suratul zariyat bismillahir rahmanir rahim awri ke ayaye haramare min alla ya'iza illa man yasma'u wa huwa yaqbiluhu anna masri waju muhimbe go anga dinden trinkana aga wari gana muhimbe nugo ken kille kama ina rigana ke aya yayi on qata anna kota himbe ga riga awanda himbe ga mariga awan kama ken kan diga kille lay bad Allah de fazakkir bil qur'an man yakhafu wa'idi amma la yakhafu al wa'ida fada'u كندقر كمبني بسم الله الرحمن الرحيم والزاريات يعني مكان آية من مكان سورة يعني سورة الزاريات الذي كنا دي حنكو بيغا سين ويني زروان وينديا يعني حنكا ويندان حنكي بيغو ويني عاد حنكين غبيني bire yono hanyo wayni surungatu kumpangu ikunatiya alhamilati ikunati tablu benu go jinlike mutunu awallike qotenga faljariyati ikunati huru bega urunu jinni aw uru mogondenga subhanallah falmuqassimati ikunati tagandin danunga tagandin malikanunga igo tagandin nyana alla yamaringa warjage hulani khallinni kiyai ki kamyanda duru ki masiba nan gilli ki khairi ya nyana kyan sare ni kyan kalla kyan kuini kyan kumine kyan tuini kyan samma sinendi alla gara ka warin malikanu be ikunati kum malikanu ya innama tu'adun ne ya wonni maniya kuna nandi himbe ga konna ga da makkan konna ga baba tay la gara wona to mun denye ni de adin na gan to mun de ikunati kuya hanka wayndana tabulle ke jilli ke jimbar ko banna khamo kamenga ndare bar ko mun men bakari alli kenyi mani kam tabulle hure ke ho kore awru mo on bay honne way anguli ni gana tan taga hondi gaboye malika ni wawono Allah di wara tagandi ni ikuna himbe ko non gaada makka to ganda karwo wonde to nyande inna ad-dina ikuna ci kuy gari nanti baraji newe ga kolla gara wundi dem palle awo nyana de la mahalata antayilin o wundini o tukene was-samaa'i allati kunati kamunga kammu be gani aywa e killen dunkunga innakum malikanun killen ni aha alhubu kunyani kille be go sen kullin kille ad innakum angum makango lafi qawlin awo digamini mukhtalifin digamu kunda bana de ikunati kamun gai kamun be gani killinga malikanunda ikunati kenga ken kunni jawni makanko awo kuma digame be koni
alla farando qur'ana di diga mu kunta bana ara ko doru ati mariji gira ati mukhtalif asubren ban sugana law ngena xamo krote ndananga ke law ngena gijanga tananga xamo kuro ngena turnde nga xamo aga se hunda bana de ana adiga mu me gurgana bismillah yufaku man iwo yemmel ligana yilla baka farendo qur'ana magandini igara kenyilla alla to awganni gendi serebe ga yille alla ma alla garan qata kenya kamanta dumini alla farendo qur'ana ke mini kempalle anta ballake watla la kharrasuna ila garan dolliga ni langa kunni yemmunye kuyemmu iwo samuye jiga benni sahuna ne gam immungundemmu bakalla garay angane jindi anta ngure walli de masiba ngoda ngure de to da samunde mo kelli ke modi tawo jiga benni ala gemru on timbal yasaluna kebirenga iwo to ko alla farendirini gaturinde ke anda wore alla gara biyogu ke ngone faamu yemunde tirinde hede kannun kota on tirinde ngeni aro ngeni ngeni tirinde kenti gande iwo to ni alla faren ayana ngeke kambireni awa barajinde ko tanga anyana kambire de akida ti barajinde ko tanga kengani kuma iwo kuma na yangang kata awa yimben kama akida tinda karake mogodi akota ngai kum bini timbenga zuqu iwotuni dangani ankun nantimi a yangan kategeya ke yangan kateya ni honga kontum a gani kenyengu yemundunu ta gesiyenga dunadi a gani gati himbe har santarni ke bidanga kenya haiki akida ta kotanga awani ni ikumo ke mogodi innal muttaqina akida ta kodanga ko benu gari mogotu nan kanu hilla kabenga akodanga kungo walle arjanna ngorunni aro jinya gunni kunni liga ndami ti kuyenga atahum rabbuhum ikamangara kenkiniya innahum ati awatumundi yemugo kanu manna kekiniya inya dunade qabla dhalika arjanna royen kane inyi surondi ndamiya inya dunadi qalilan ma hunna lugunta min al-layli urunni iga kene inya dunadi yastaghfiruna yuqafar gesumunya na kana nanga haqqun inya dunadi haqqil lakutun demo inna burunni nya gandanun dangani aru nya gandim balinda ni kemo yadi ila kana kimiya al-ittiqa imauka hu allai dunadi himbe gara kiniya hay ken ko nanda ono dunadi re be anyi mena kimme sere allah di ko me ga nanya kundu dunadi an worno arjanna allah gara kuyebe kinanga an golle mun ngana kelli gande ngodron arjanna gollen tano na arigata na simme bane anyanda anyankan no ni bane anyanda na honyanda amma me wari amma me mu amma yankan no ni ngamanna kinanga Allah ban nawon palle isre ni dunadi ibure mai urondi ikon mai gangaba iwa hu gabinyana salle kana nanga kafar gesimundi hakke nyugo wi na burengo jakamba kawo kene faridanga aganda jakamba ka himbe ndey maga allo inda gaboye alla kallenga di iwo nyaga ndanan kunu iwo nyaga ndimbalin kunu kibran arjanna saren pay to wondi te alla ni bani anna nya sire maga bono wurondi allo mo giri anandu ko alla bitendi اللغم استغفر الله ان حقي ونيادي اللغم غرو هلي اندا كني غريبuma ko ko dande de kiti haka ciga ga amma anda kini allah ay lega amma anda kini allah hi qore nyani de mo mi lemu hilli kine burun kara wala kine hi qore nyani de
serebe ra nyago himbe ma nyago hoga ma kine himbe wala ina hoy besu watu Allah ta aya bani ne Allah faran angi tuti ta ko manjenga amin nyaga himbe ma ngi nyaga to kini kenga serebure manga ningi nyaga ndagi nanga nyi mana kinanga atindu ya serebure Allah mantiga Allah tanna honni kera himbe ra nyaga o hokini himbe ma nyaga o hokini anga min nyaga ndagi nanga serebure anga ni nyaga ndagi nanga serebure anda mon nagina bismillah ati aya gabewo munyendi de na gidum bay na yitum bay na hankum bay na funti honum bay na nyonkirantom bay tagmo jaggabe wonu Allah ko ina na dibbani ani lani en ada konuda lil muqinina danqana yumda fi anfusikum ada gaymin qara'i mi hayde ada marin anyi mi hayde yalla aga ya ganta ke ngawa munyen pay anta na kinga kama anna nyi mi haymani adu kini ko wani an na nyi mi hay ati ayaban ne sanurihum ayatina fil afaq wa fi anfusihim o du ko niya olla ni yendo bani nawo yimmi ado tatundi yere ati munye ada nyime nya kan tan nyime ada maremme tago ko bakonde ani mi haymani bismillah wa fis samaa'i rizqukum aga warjaghen kamunni warjaghen sabun su kinni mani jinni warjaghen su azu sabun duna neman su sabun ni jinni ngari ndawon su sabun ni jinni abako do minana kamu mat kinni kabako nandi duna siwindengo ti himbe abako do kamu yana kona wala وما هون سو كمون توعدون إغراغ نينا كينا أرجانا كمون يدي براجنا كمون يدي يانغان قطعنا كمون يدي نعم بس الله المحفوظ